harakekwaho ko ari aho bahuriye n'igihugu cy'u Rwanda ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi barashwe na polisi. Ese aho ngaho bimeze bite? Ndaje mbikubwira uburyo bimeze. Ikindi kandi akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli kamaze kuba kiyongera cyane agaciro kako. Ibi rero bikomeje guteza impungenge yuko n'ubundi essence hirya no hino ku isi ishobora kongera kurira cyane, igiciro cyayo kikaba cyakiyongera bikaba byagira ingaruka n'ubundi ku bukungu bw'ibihugu bigiye bitandukanye. Iyi ni The Quick Times News, ngende Benga Oziana wotarakanda subscribe. Banzu kandi kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana ubundi nkuvire imuzi n'imuzingo ibijyanye n'aya makuru ngo hayika. Kuwa 29 Mata 2026 Polisi y'u Burundi yarashe abarundi babiri bashinjwa kugerageza kwinjiza ikawa mu Rwanda binyuze mu nzira zitemewe n'amategeko, bombi bahita bapfa. Mu gitondo cyo ku munsi wo ku 29 Mata 2026 yoga polisi bakorera mu gace ka Maramirundi komini Kayanza mu ntara ya Butanyerere hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi bataye muri yombi abantu bane bashinja ubucuruzi bw'amagendo. Abapolisi n'abayobozi bo mu nzego zibanze bavuga ko aba bantu bari bafite ibiro hagati ya 40 na 60 kandi ko byagaragaraga ko icyo bashaka ari ukubyambutsa umupaka umaze imyaka ibiri ufunze. Abatawe muri yombi bajyanwe kuri station ya polisi Maramirundi, babiri muri bo bahita baraswa bashingiwe ku itegeko ry'ubuyobozi wayo uzwi nka Frank, bahasiga ubuzima. Urubuga Source Media rwatangaje ko hari amakuru ahamya ko ubuyobozi bwo ku rwego rwo hejuru bwahaye abapolisi bakorera ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ibwiriza ryo kurasa abambutsa ibicuruzwa. Polisi y'u Burundi sobanura ko urusaku rw'amasaso rwumvikanye kuri station ya Maramirundi rwateye nuko abaturage bateye imvururu bashaka ko abantu babo bafungurwa, ariko ngo yose yarashwe mu kirere kugira ngo batuze. Ministeri y'umutekano w'imbere mu Burundi yarayitangaje ko amakuru avuga ku rupfu rw'abaturage muri Maramirundi atariyo, icyakoze yemeje ko hari abafashwe bambukana ikawa kandi bazagezwa mu rukiko. Magambo ya Ministeri y'umutekano w'imbere mu Burundi bagize bati nta muntu wishwe kuri zone Maramirundi, komini ya Kayanza, intara ya Butanyerere. Afatanwe ikawa barimo kwambuka igihugu mu buryo butemewe bazacirwa urubanza ako kanya aho buzakera. Aho ni magambo ya Ministeri y'umutekano w'imbere mu Burundi. Nubwo inzego za leta y'u Burundi zakana urupfu rw'abaturage, andi makuru avuga ko abapolisi bamaze kubashyingura ariko bahabwa ibwirizo ryo kwemeza ko batishwe bakiri muri kasho. Aha mbere yuko dukomeza rejya ngo ngire icyo mvugaho, ese koko aba bantu iyo baba nta sano bafitanye n'u Rwanda cyangwa se iyo baba batashakaga kuza mu Rwanda nabo bari bwaraswe? Byo nabyo nibyo kwibazaho. Ese niba bivugwa ko hari abaturage bakaba bavuga ko aba n'ubundi babiri bafashwe barashwe, polisi kabihakana, biragira hehe? Ese tuzababona imbere y'ubutabera? Ibyo byose nibyo gukomeza kwibaza, ubundi tugategereza tukareba. Gusa n'ubundi mwuka si mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Hari abatekereza ko bishobora kwifashishwa kuko n'ubundi bari bagiye mu Rwanda bakaba bakeka ko bashobora no gukorana na leta y'u Rwanda. Ubwo no gutegereza tukareba ibiza kuvamo. Ese bazagezwa imbere y'ubutabera, ntibazagezwa imbere y'ubutabera? Ibyo byose no gutegereza tukareba hano mu gihugu cy'u Burundi uburyo ibintu bigenda bimera neza cyane. Igiciro cy'akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli cyamaze kuba kizamukaho 7% kirenga amadolari 126. Ibi bibaye ubwa mbere bibayeho kuva mu mwaka wa 2022 ubwo intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiraga. Iki giciro cyazamutse kuri uyu wa kane tariki ya 30 Mata 2026. Iyo ni nyuma y'uko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitangaje ko President Donald Trump bari kuganira ku ngamba nshya zishobora gufatirwa Iran
nyuma yo kwinangira ikanga gufungura inzira ya Hormuz. Amakuru yashyizwe hanze na Axios avuga ko itsinda riyoboye intambara ya Iran ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryaba ryateguye ibitero simusiga kuri iki gihugu nyuma y'uko inzira y'ibiganiro ikomeje kuzamo amananiza. Muri ibyo bitero bigamije harimo gufungura inzira ya Hormuz inyuzo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bijya hirya no hino ku isi. Uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntacyo ruratangaza kuri ibi bitero rushinjwa gutegura. Amakuru y'ibitero akimara kujya hanze, igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli yese kizamuka kigera ku madolari 126 ku kagunguru mbere y'uko intambara yo muri Iran itangira. Kagunguru kamwe kagura garenga gato amadolari 70 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha icyo nakongeraho intambara ndabanza kukwibutsa ko yatangiye tariki 28 Gashyantare bwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel bagabaga ibitero kuri iki gihugu cya Iran bashaka kuyica intege cyangwa se kuyigabanyiriza ingufu bijyanye no gukora ubutare bwa uranium bikekwa ko bashobora kuba bakoramo ibitwaro bya kirimbuzi. Izi nizo mpungenge Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize bafatanya na Israel bagaba ibitero byaguyemo abayobozi batandukanye harimo n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ariko Amerika yari yiteze ko Ayatollah Ali Khamenei naramuka avuye mu buzima iki gihugu gishobora gucika intege kikaba cyashyira intwaro hasi, ariko ibintu byakomeje kuba bibi ubwo iki gihugu cyajyaga kwihorera ku bindi bihugu by'inshuti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo mu burasirazuba bwo hagati harimo Saudi Arabia, Qatar, Bahrain ndetse n'ibindi bihugu. Icyo mbona bishobora kuba bigiye kuba bibi noneho kurusha 2022 ubwo isi yari ihanganye n'intambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine, kuko nimba amadolari kagunguru kamwe yabaye 126 niyo menshi yigeze abaho n'ubundi mu gihe kiranambara. Noneho Amerika ishaka kugaba ibitero byo gufungura uyu muhora, niteguye ko Iran nayo iza gukaza ingamba, imirwano no ikaza gusubukura ku buryo bweruye. Twaje kubona ko ingaruka nyinshi niziri kugera kuri Amerika ahubwo mo ziragera ku nshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo no gutegereza tukareba uburyo bigenda. Ese koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika irongera guhuzanira akaga isi bongere gutera Iran? Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kuvugwa byaba ari ibihuha? Ubwo ni ugutegereza twese tukareba uburyo ibintu biza kuba bigenda mu burasirazuba bwa hagati. Ntibyoroshye ko ibiri kuberamo biragira ingaruka ku isi yose, tutibagiwe hano mu Rwanda kuko igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyarazamutse cyane ku rwego bitari biheruka. Iyi ni The Quick Times News, nge ndi Benga Oziana. Wowe icyo usabwa no kujya hasi hari subscribe ugakandaho, ubundi tukajya dukomeza kujya tubana makuru ya The Quick Times News n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze kubana namwe, turabakunda cyane, mukomeze kuryoherwa na gahunda za The Quick Times.